Sithanda ukuthatha le thuba sibingelele isizwe sonke somthunyama. Silapha namhlanje e-Union Building sizosapota-ke umndeni waka Senzo Moyema emva kwaleya nkinga leya eyamvelela ebulawile. Kodwa ukusizwisa ubuhlungu ukuthi up until namhlanje i-justice ayikakabi khona. So si-United Kingdom of South Africa, i-UCOSA ngamafuphi, sithanda ukusho ukuthi umndeni-ke waka Senzo siyawusapota all the way. Sizimisele futhi ukwenza isiqiniseko sokuthi ubulungiswa buyaba khona. Sisehlelweni lapho sifuna ukubhala khona izincwadi, sibhalele different department kanye ne-Department of Justice as well, ukuthi siyazise ukuthi asiphathekanga kahle ngendlela abahenlisha ngayo le case. That is why sifuna ukuchallenja naye uhulumeni wethu singamakhosi to say we need a tribal court ukuthi iphinde ibuyele, ngoba besivamile ukuba nawo lama cases umhlaba usaphethwe amakhosi, kodwa amakhosi bewakwazi ukuthi awenze ubulungiswa. If umuntu ufanele adingiswe endaweni bekadingiswa, if umuntu kumele ahlawule bekahlawule, kodwa each and every case umuntu anayo amakhosi bewakwazi ukuthi ayihandlishe. Ingakho sikhuluma namakhosi onke akhona eSouth Africa ukuthi asisukumeni makhosi, silweni lempi, singeneni ngoba ubulungiswa bukho. Umntwana enkosi uMashimane uke wakuveza ukuthi sekungaphezu kwama-witness alishumi aye involved in this case, kodwa lama witnesses agcine abulewe ngoba kuzama ukucishwa ubufakazi. Sizwa ubuhlungu ukuthi namhlanje amajaji wethu ekumele ngabe ayasimela yiwo athengwayo, yiwo ama-prosecutor athengwayo ukuze icala lingaphakami. Sithanda ukuphonsa inselelo ku-South African Football Association. As much as uSenzo ubekade number 1 goalkeeper la eSouth Africa ngaleyo minyaka yo-2014 2013, ukuthi yona ithuleleni kungukuthi umdlali oqavile wabo afe ngesihlungu esingaka kodwa bangangeneleli bangenzi lutho. Sithanda ukuphonsa inselelo futhi ku-Ivan Khoza noma ku-Pirates as a whole ukuthi nithuleleni mabhakabhaka, nilahlekelwe ngoba akulahlekelwanga nina nodwa kodwa isizwe sonke. So ngalokho-ke sifuna ukusho ukuthi emndenini-ke waka Senzo si-UCOSA sizimisele ngako konke okusemandleni ethu ukuthi sibambisane nani, sisebenzisane nani kuyo yonke le nkinga, kodwa ekugcineni esikufunayo ukuthi i-justice must be done for uSenzo Bayede Bondaba Ezitha. Siyabonga kakhulu umphakathi wonke ophumile ukuzosapota-ke umndeni wakaMoyema. Siyabonga kakhulu, sithi isizwe sonke masingakhathali, ngithi asisukumeni ma-South Africa, masisukumeni ma-South Africa, sifune ubulungiswa. Izwe lethu liyalimala, izwe lethu liba sengqupheni. Namhlanje sinenkinga kukhulunywa ngama-digital IDs. Sithanda futhi ukuthi siwuveze lokho nasesizweni ukuthi ikhona ingozi ma-South Africans. Sisebenzisanani ne-UCOSA singavumi ukuthi lama-digital IDs are introduced, because remember one thing, this is the mark of the beast ekugcineni. Ingakho siphonsa nenselelo kwezenkolo zonke abafundisi ukuthi mabasukume basebenzisane nathi ekutheni lento siyilungise. Esilokugcina esofuna ukukhuthazelela ngalo isizwe ukuthi isizwe masisapote i-UCOSA lapho sizama ukuthi
siveze ukubaluleka kwe-referendum, ukuthi i-referendum yiyo ezosisiza, yiyo ezobuyisa umhlaba wethu. Remember 1960 amabhunu wathatha umhlaba from emangisini, from kwi-Union of South Africa, njengoba sebayibiza i-Republic of South Africa, wawuthatha amabhunu umhlaba ngaleyo ndlela. 1982 aphinde amabhunu futhi ayenza i-referendum, nokuyilapho baye ba-introduce khona amakhaladi nama-Indians ukuthi bayovota. 1992 FW de Klerk, former president, wa-introduce noma wakuveza ku-ANC ukuthi nayi i-referendum yiyo ezonisiza ukuthi umhlaba ubuye, kodwa i-ANC yakunqaba konke lokho. So esizama ukukuveza ukuthi kuyisikhathi ma-South Africans ukuthi asiyeni siyovotelani i-referendum. Sine-page lethu elikhona ele-UKhosa ku-TikTok, siyatholakala. Sine-website, siyatholakala, nokuyilapho sizozama ngako konke kusemandleni uma ningalandela i-page lethu, nokuyilapho sizoloku siqhubeka njalo nokunifundisa nge-referendum ukuthi ibaluleke ngani. Lilonke-ke ngithanda ukubonga kakhulu umntwana enkosi ubaba uMashimane, nokuthi angenelele, azinikele nangempilo yakhe ukuthi ayilwele indaba kaSenzo. Sibonge nakumfowethu ubhuti kaSenzo, umntwana enkosi uSifiso, ukuthi naye enze konke kusemandleni akhe ukuthi umphefumulo kaSenzo ulale ngokuthula. Elokugcina sengiphetha, ngifuna ukuthi igazi lomuntu liyakhuluma. Bazokwenza konke abakwenzayo, kodwa igazi lomuntu liyakhuluma. Nakuye umfowethu uSenzo lapho lele khona, sithi makasukume singamakhosi, angenelele, asithwale nomndeni, siyilo lempi inqobeke. Siyabonga kakhulu isizwe sonke. On behalf of i-UKhosa, ngiyisithunywa inkosi uMndebele noma ingonyana uMndebele lo okhulumayo, sithi bayede esizweni sonke siyathoba, sengehlela ngezansi bayede.